Siyabonga Jehova ukungena enyakeni omusha ebese usivumela ukubasize kule ntaba eyingcwele yakho eKhenani. Nkosi yamakhosi indaba yakho inkulu. Sibonile sikhuphuka sizaneno. Abantwana babantu belandela uNkulunkulu wabo unyazi lwezulu. Kukhona lapha sesizodundubala lapha ike yafika yahlala khona umhlangano ufike wahlala khona ngenhlahla bengiphezulu ngubuka wonke ngabona ukuthi inyazi lwezulu unqobile manje umhlaba. Bonke abantu njengoba izwi lisho lithi nisebancane kabi ngibonile impela ukuthi sisebancane. Uyangenisa umfula omkhulu. Bayabuza abantu. Njalo nje mina ngoJanuwari niye entabeni isizathu sokuba niye entabeni yini size phasikeni. Aziziningi impendulo kufuneka siphendule ngazo abantu. Kufuneka sibatshele ukuthi size phasikeni. Levi 23. Levi 23. Ake sisuke esahlukweni. uJehova washo kuMose wathi yisho kwabakaIsrayeli uthi kubo imhlangano kaJehova eniyakuyimema ibe imkhosi engcwele. Lona umhlangano kaJehova umkhosi ongcwele. Le imhlangano yami. Lena imhlangano kaNkulunkulu wethu unyazi lwezulu. Osetshenzwa izinsuku ezisithupha. Phakathi kwalomhlangano kukhona isabatha. Kukhona umgomo ukuthi kuyosetshenzwa izinsuku ezingaki. Kepha olwesikhombisa luyisabatha lokuphumula. Ithi usuku lesikhombisa njengoba silapha nje sisosukwini lesikhombisa kodwa inhloso ngqangi esisuse emakhaya size phasikeni. Lumkhosi ongcwele ningasebenzi umsebenzi ngawo. Ngosuku lwesabatha kufanelanga sisebenze imisebenzi. Abantu abangalazi kahle iBhayibheli bathi hayi usuku lwesabatha alusasebenzi. Uyisabatha likaJehova ezindlini zonke zethu. Zonke izindlu zamaNazarethe kuyisabatha nomunye kuyisabatha. Le imhlangano kaJehova umkhosi oyingcwele eniyakuyimema ngesikhathi zayo. Leyo ke imhlangano kaJehova esiyakuyihlala ngezikhathi zawo njengamanje njengoba sihleli lapha nje sikhuluma noNkulunkulu silapha sinoNkulunkulu wethu unyazi lwezulu ngosuku lwesabatha kodwa sisephasikeni bangcwele. Verse 5. Ngenyanga yokuqala iyiphi lenyanga bangcwele? Ngenyanga yokuqala njengoba silapha nje inyanga yokuqala ngosuku lwe-14 kusihlwa. Ithi ngosuku lwe-14 kusihlwa akube yiphasika. Namhlanje zingaki insuku? Isuku la-14 namhlanje yusuku lwephasika athe limemezela ubaba ethi ntambama kuyiwe ephasikeni kuyomaywa. Angazi noma uyilungiselele yini ngoba phela nengxabano
ingaka namakholwa ayanikizana. Iphasika likaNkulunkulu Shembe engcwele siphuthando lokuba sithandane. Siphuthando lokuba sazisane omunye nomunye njengoba Nkosi yamakhosi usibekile nje eindaweni la sikhona amacala amaNazaretha ayahlwithana kodwa namhlanje siyesimayweni. Uzoya kanjani esimayweni? Kukhona indaba ekhona ngaphakathi kuwe. Awungifundele uJohn 4 verse 7. Uzoya kanjani lapha labiwa khona? Angithi wena kukhona iNazaretha ongalikhulumisi, angithi wena kukhona iNazaretha ongalixoleli. Uzomaya kanjani? Siphuthando baba oyingcwele. Ukhona nimshumayo. Wafika inkosikazi yaseSamaria. Man. 1:4 verse 7. Omkhulu. Baba. Yeah. Awubheka abancane. Awubheka abancane. Osithixo no Nazaretha onyazi lwezulu asithandane emanyazaretha ngokuba uthando luvela kuThixo. Ithi lolu uthando esikhuluma ngalo luvela kuThixo wethu unyazi lwezulu. Sahluthahlithana kangaka kwenze njani? Othandayo uzelwe uThixo uyamazi uThixo. Ithi kodwa nothando uzwele uThixo uyamazi uThixo. Kuze kuphuma amathempela ngendlela engaqondile. Ngani? Ngoba uthando luyephi? Siphuthando Shembe ingcwele. Ongathandiyo kamazi uThixo. Ithi kodwa ongenalo uthando akamazi uThixo. Ngokuba uThixo uluthando. Ithi uThixo wethu uluthando. Unyazi lwezulu luuthando. Sibonile bantwana basezulwini uma ngabe siphuma ebuhleni lwathi bonke abantu ababhandishe inyawo. Abantu namhlanje bayatshekula abanalutho ngoba unothando. Wabonakaliswa uthando lukaThixo kuthina ngalokhu. Ngiyabonga. Vula Matthew 5:23. Oh, kukholwa kwethu
Webantwana basezulwini. Sizentabeni sizocela ukungcwele. Ubungcweleke bukhona la kutholakala khona. Ithi indaba mawunikela umnikelo wakho eLatini kufanele wenze njani? Usakhumbula lapho kuba unecala nomfowenu. Lapho emathempelini akini endaweni emazweni akini. Namhlanje siyomaya namhlanje. Siyomaya namhlanje. Ufanele wena njengoba kukhona abantu ezweni lakini ongabakhulumisi, kukhona abantu ezweni lakini ongabathetheleli, uzongena nawe. Uzoya nawe ngoba incwadi efunda lapha ithondla owedla ngokungafanele. Ake siphume lapha sifuna neni bantwana basezulwini ukuze siyongena lapha ntambama sesi right. Ake sifuna naneni ufune naloyana owathi wena enhlizweni yakho wathi ngeke ngize ngimthethelele nangelinye ilanga ubusuthi namhlanje ngiyakuthethelela ngoba siyomaya. Woza kama alasapho Shiya lapho umnikelo wakho phambi kwelathi. Awufanele ngisho nokuya phambi kaNkulunkulu uma ngabe ungabuyisene naloyo mazi uyazi ukuthi ubani ongaphilelene naye. Uyazi ukuthi ubani lo ongaphilelene naye. Namhlanje uNkulunkulu akasiphi isibusiso sokuthi masehla lapha entabeni sehle sithethelelene singabantwana bonyazi. Qala uye ubuyisane nomfowenu. Ithi qala uye ubuyisane nomfowenu. Khona uyakuza unikele umnikelo wakho. Khona unikela umnikelo wakho ngoba siphambi kaNkulunkulu. Shesha ubuyisane noma ngalelene nawe. Ithi kodwa ke kufanele usheshe ubuyisane naloyo ongamthandi naloyo omangalelene naye ubuyisane naye asiphume lapha abantwana basezulwini sehla kulentaba sesingabangcwele. Amen. Sesiyibumba likasimende usho njalo uShembe athi wonke amanazare lakini niyibumba likasimende. Ezweni lakini niyibumba likasimende. Siyibumba likasimende. Amen. Uthi Shembe wonke amanazarethe awabe munye, amanazarethe awabe ibumba likasimende, kungabibikho kwehlukana. Hayi bantwana basezulwini. Sizocela uthando uNkulunkulu. Sizocela indlela eya ekhaya. Lona simlandelayo uNkulunkulu uqobo lwakhe. Amen. Ake ngidlule kule ndaba. Lapha uShembe ngambona khona ukuthi uShembe
noma uthi wena akakuboni kodwa yena uyakubona. Kodwa okukhulu kunakho konke ngikhuluma ngothando lokuthi asehle lapha entabeni sesifunene. Uthi mawuya lapha nantambama la kuyiwa khona athe kumenyezela. Ungabi nasazelo. Ukuthi yebo ngiyadla. Kodwa ngimfuna umbhele. Umbhele mhlawumbe umbhele uzofika athatha itrailer. Awumfuni abese mukelisa. Abese qondana nawe ngqo. Uzokwenza njani? Silandela uNkulunkulu bathandwa benkosi enkulu esehlele bangalasana. Ngesinye isikhathi lapha ezweni lakithi kwake kwaba nesikhathi lapha inkomo zayitshontshwa khona kakhulu. Uthi ngapha uthi inkomo ihambile uthi inkomo ngapha ihambile ngase ngikhuluma nomama ngangisene nomama lesa ngathi mama ayiphungule inkomo manje. Ayiphungule mama inkomo wathi umama cha kulungile inkomo ungenza okubonayo umntana. Kwaphela insuku ezimbili noma usuku olulodwa lafika inkosi enkulu uthingo lamakhosazana. Lafaka ijazi elimhlophe ngilele. Lwathi lalela la ungayidayisi inkomo. Khuluma ngoNkulunkulu okubona ulele, okubona ucabanga, okubona hamba. Nonyazi lwezulu kunjalo, luyasibona nje. Njengoba sicabana nje, luyasibona. Hayi bese ngizibaziba khona indoda eyayihamba ithenga inkomo. Azabuza uma uthawu. Awukamboni ini kanti lo muntu ngithi hayi ma. Kufike uthingo lenkosazana. Lwathi ngingayidayisi inkomo. Manje ngisathule angazi ukuthi kuzokwenzakala. Ade hawu ngoba nje inkomo ziyebiwa kangaka kuzokwenzakala kanjani. Kulolelo sonto atebuzile ngathi ngibuye edolobheni ngafike ngamesa imoto ngase ngibuka iphepha ngangiphethe iphepha ngabuka iphepha kwase kuzingane yathi ugogo yakubiza. Ngikhuluma ngoShembe ukuthi thina njengoba labantu bengaka nje beshiya imizi yabo bezohlala la beze kuNkulunkulu. Uma ngene endlini kwethu la khona umama wayengasakwazi ukuhamba. Esabopheka imsipha. Le ndaba ngaze ngikhulume ngoba kimi iwusizi ngangibona ukuthi ngizothi ngiyayikhuluma bese ngiyakhala. Bese bonakala umsebenzi kaNkulunkulu. Namhlanje ngithandazile. Ngathi ngifuna ukuyikhuluma lena ngoba ngazi noma ngabongani enkosini enkulu uthingo lenkosazana. Ngithandazile namhlanje ngathi ngicela ukuyikhuluma le ndaba. Ngoba bengiyeke ngithi noma ngithunyiwe ngiphume ngapha kwayo ngesaba ukuthi ngizokhala. Uma ngene endlini, hawu, unina wengane nangu umfunzana lapha. Hawu yini ma? Uvele wawa. Bona lapha ukuthi maluthu uthingo ungayidayisi inkomo lalazi ukuthi lo ngithi umngami useyahamba emhlabeni. Inkomo ngizozidinga. Hawu uvele wawa akasakhuluma ubuso bakhe ebheke ngapha usekhiphe nje amehlo. Hayi kuye kuba ngathi uba ngcono. Hayi kumqali. Athi kimi ngelinye ilanga athi baba ingane ushiya ingane engaka. Ukhona ingane engaka yayingabanyana nje umfana. Noma ngasakhumbula ukuthi yayineminyaka emingaka. Wathi ma ukufa ngiyakuzwa. Uma ukufa kungehlula
wongibhekela uphumlana awu kwaya kwathi makusa nje kuseni lithi cha bathilanga wahamba emhlabeni ngezwa ubuhlungu engingabazi ngezwa ubuhlungu ingane ibuza ukuthi uphi umama ngithi mina umama uye eGoli uma ke ngihambile ngemoto ibuye ibuza ukuthi umama athi uyohlangabeza umama yini hayi bengiya ngigwemele indaba ngithi hayi angcwatshwe udlule ubuthongo bungafiki abufiki ubuthongo uma ngithi ngilele ngene ingane izobuza ukuthi umama uzobuya nini hayi bese kufika uthingo lifike esabatheni ngithi le nkulumo ngiyikhulume sakubonga thingo lenkosazana ngoba waba nami esikhathini esinzima ngihlala endlini umama akakwazi ukuhamba athumela ingane athi ake nihambe niyombheka ukuthi wenzani unokuthi mhlawumbe ngizothatha intambo ngiyifake emqaleni uma ngifika othingweni eDanhauser khuluma ngoNkulunkulu wakithi esimlandelayo oqoqeka abantu abangaka kodwa kukhona abantu abadlalayo abasazonda abanye abantu ukhona abanye abantu abasathi mina ngeke ngimthethelele usibanibani baba ngahanjelwa unkosikazi washiya ingane encane manje ubuthonga abufiki phaka ngilala isithonga nesisodwa bese luthi uthinga hayi nazi ingane zami waphuma umgido wamakhosazana wehlwe esigcawini athi nazi ingane zami hambe manje hambe emgidini manje ufike ubheke unkosikazi wakho lapha emgidini kushela uNkulunkulu esimkhonzayo ngibuye lapho ngixoxela umfowethu cha bengiyobika lenkinga uyangazi mfowethu amabhlukwe engwagqokayo sengiyawankamfula uyayazi le ndaba umfowethu athi hayi umfowethu athi hayi yilo lelo sambe sesicaweni sihlale esicawini bayikhiphe abaphathi ngolayini zize ngolayini zidlule lapha phambi kwami ngibona izitho ngibona imzimba ngithi hayi nansi kulandela enye ngithi hayi akuyona le cha akube yile kuphinde kukhamba komunye ulayini ngibuye ngithi cha hayi lapha nansi engcono hey bantwana basenguzulwini sinoNkulunkulu phakathi kwethu hayi bese ngiyibona kube khona amehlo amahlala kuyimpela nje ithi noma ijikela ngemvisi iphumela kulayini amehlo ami ngifune ngithi nansi ya utheni uShembe uthe hambe lapha emgidini yobheka unkosikazi wakho ngenzela laba abasivakashela ukuthi bazi ngempela ukuthi lapha thina siNkulunkulu uNkulunkulu esinaye uyayakha nemizwa ungashongo lutho bese ngiyasoyela manje ukuthi ngoba phela kuyiwa ngemva lapha ngale ngemva kwamakhosazana kuyiwa anti bayababahana wathi uthi kodwa ngale wathi hey suka lapha emva kwengane ebese
ngithi ukugudla ngithi ngoba kwakusho yena uNkulunkulu wathi angizokhetha unkosikazi mangithi ukugudla ngapha bese kuqhamuka uAnti Mahlalisa athi mfundisini kade uhleli lapha ekseni nantambama umgidi usubuye lantshini ulo uhleli la awube sengibhoboka ngithi hayi Aunty nayi ingane eyakwabani lengane abeseka athi hayi ihlala noAnti uDangazela manje uyayifuna ngithi ngiyayifuna athi hayi wofika kimi ebuhleni ngoSeptember ukhuluma ngoNkulunkulu esimlandelayo engakhela umuzi kade ngigwema le ndaba ngingafuni ukuyikhuluma kodwa ngibuye ngixoxe nasekhaya ngithi kodwa le ndaba angazi noma ngabonga neNkulunkulu uma kuSeptember ebese ngiya ngifike ngoSeptember ayakhungwa amakhosazana abese uyayibiza uDangazela uMahlabisa ayibiza adayise afika athathe isithombe lesi sobuhlalo athi awunalo leli ibala nje sihleli nje siyabuka awunalo leli ibala nje ithi hayi anginalo Aunty athi hayi awuphumele phandle lapha eminyango ukubheke kahle ulibone iphume ngapha wenze ukuthi ngiyibone kahle ayalele njalo ishimali wenzela ukuthi ngiyibone kahle hayi ebese iyabuya ibese iyavalelisa iyaphuma athi uyeneseka ngithi ayimbe la athi yimbe uyabona nje ngikhuluma nje ikhona la ngemumva la uyeneseka ngithi ngiyeneseka athi okay lungi uphuma umhlanga uye eJudiya mawufika eJudiya uyazi ukuthi mawuvale umhlangano kuyiwe esipholi ngivele ngiya esipholi ngivele bese kuqhamuka abashumayeli ngiyayipesheza abashumayeli bese bethamba mfundisi bese ngiyahamba ngiyabona bayabuya bayagiya manje bayagiya ngithi hawu ngamthola unkosikazi engumnike uthinga abakhongi baya kabili abakhongi bafike bamemeza wabuya nezibizo ayithenga ibizo uthe uShembe ungazidayisi inkomo sekufike lapho manje ukuthi inkomo ziyosebenza zilanda unkosikazi ngixoxela nini enisivakashela ukuthi bonani ukuthi sinoNkulunkulu la engingakwazi ukuthi konke kanjani ufika isikhathi sokuba uhlanganiswe abesethi omunye umfana nesitolo ngafa ngakithi mfundisi uma mncane kanti uzanini ngithi hayi sisahlanganisa imali yebhasi athi ubanjwe nje imali yebhasi nje kuphela ngithi nokunye ke phela kodwa ke okukhulu kuseyimali yebhasi yokuthatha umshado ngidlule ngihambe ngedolobheni ngikhuluma ngoNkulunkulu wami njengoba ngithi oShembe obaba bami ngibuye angishayela ucingo wodlula esitolo ukhona unkosikazi khona incwadi akazokunika yona uma ngifika ngimisa imoto aphuma umkakhe anginikeza envelope ino 5,000 umsebenzi kaNkulunkulu esimlandelayo hayi bese ngishusha kakhulu intokazi lena yakwamajosi
ikhona la ngayinikwa uNkulunkulu wami khosi dlalelani sinoNkulunkulu. Ifike yathola abantwana abawu4 ekhaya. Amantombazana amathathu nomfana oyedwa. Bantwana basezulwini angathi uNkulunkulu angasipha uthando sithi mangabe sisuka la sisuke sesingabantwana bamuntu munye. Futhi sibe nothando kungaveli likhona igama elikevele abantwana basezulwini liye lingiphathise kabuhlungu elihlala lithi awamanga izolo inkosi enkulu uThingo behlala luthi laba abantu basondela kimi ngemlomo nje. Sicabanga ukuthi kushiwo kwabanye abantu abangekho la. Engathi uNkulunkulu angasipha uthando lokuba sithandane. Matthew 18:18. Oh, kukholwa kwethu kulowo Nazaretha ngithikini lokho enikuphayo emhlabeni uyakuboshwa nasezulwini. Uyabona nje abantwana basezulwini masingaphuma la sixoxe le ndaba yokuthi Mchunu awuzwani nami sibangani ebese sikhethelelana bese siyahamba siya kuNkulunkulu siyothi baba sizobonga sesithethelelene naleli yathempela olingezwani nelinye nalo futhi lenze njalo. Ngiqinisile ngitheni kubophayo emhlabeni uma sivumelana emhlabeni sithi cha namhlanje siyawaqeda amagqubu namhlanje sifuna ukuthi siphumela singabantwana basezulwini. Nalo enikukhululayo emhlabeni uyakhululwa nasezulwini. Lokho esimanje bese singakukhulula ukuxabana kwethu kuyakhululwa nasezulwini ngoba sesikhululile la emhlabeni. Ubani wena ongezwani naye? Ngeke kusize phela ukuba silothi uShembe wenza ukuthi kanti asihambi kahle. Futhi ngithi kini uma ababili kini bevumelana emhlabeni ngento ethile abayicelayo bayakuyenzelwa ubaba osezulwini. Thina siyoyenzelwa unyazi lwezulu. Nyazi lwezulu sikukuthandana nyazi lwezulu. Uyazi ngeke ngabona mina amaNazaretha amadala obaba babethi mangabe kufika iNazaretha lingene ekhaya ahalalise athizana emkhosi athi angihalaliseli yena ngihalalisela ingilozi le kuyiyona emphambulela umuntu wezala wazolala athizana emkhosi. Namhlanje uthi na ufika ethempelini umshumayeli athi gudlu athi sitha thathi selula athi kafa hey nakho ngibona ungedi la simenze njani hawu umshumayeli ngoba athi lapha nje useshonele usayobika wabamphethe basethi hayi ningamenzi lutho miyeleni nje ashaya inkonzo uzofuna uhamba vangela luphuthando lokuthi lo muntu lethu uNkulunkulu la luphuthando
lokuthi lo muntu uzophilisa abagulayo luphi uthando lokuthi lo muntu uzoshaya inkonzo baphila abantu luphi uthando baba Petro 2 Petro ka isahluko esahlukweni okukholwa kwethu ngakho lahlano kubi konke uMnazarethe asilahlo kubi konke kulonyaka nje ubasile asehle simsulu abantwana besizweni nobuqili bonke nokuzenzisa uyazi ngapha ngakithi engizoma nje lapha kuleyo ndawana ngoba lapha nje la ngikhona inkosi engibeke khona kwesikhashana manje amacala eNazarethe akuhlala ngani phansi kukhulunywa akuhlala ngani kuhlawulwe phela mafanele kuhlawulwe ngapha ngakithi ngiyalapha kule verse elithi nobuqili bonke ngibone enye indoda ikanoma Mchunu awusabona sibani yebo ithi yebo sibani silibulele iNazarethe lapho ngenduku kanjena nje silibulele iNazarethe lapho ngenduku hawu sibani unesibindi sokungitshela lokho athayi yilo silahlekelwa nje kanti indaba ikhona lapha kuwe hayi maNazarethe hayi mana singawumusha umsebenzi omhle kangaka umsebenzi omkhulu kangaka obatshazwa izwe lonke singawu uma kungayisho makungakhona abantu abatshontshe inkomo lapha kakhulu lapha khona kakhulu angifuni ukukhuluma ukuthi uShembe wenzani sengiyibongele kuShembe kodwa ngifuna ukukhuluma nathi ngifuna ukukhuluma nawe nenhliziyo yakho abanye banjalo befaka iNazarethe abanye banjalo hawu manje kwenzeka kanjani udawu ibale zonke hayi maNazarethe ngikhuza njengomfundisi 5:14 sengiyabaleka abantwana bakaNkulunkulu bashiswa yila 5:14 Dama uyazi incwadi yami uMathewu sishunyayezwayo niyabona ukuthi nokukhanya kwezwe umuzi wakhiwe entabeni niyabona ukuthi nomuzi wakho entabeni na umuzi niyawubona umuzi lapha eKhenani phon kangiswini ungesitheke umuzi wakho entabeni ungesitheke asokhelwa isibani sibekwe phansi kwesitsha yebo sifakwa othini
abakhanyisele bonke abasendlini. 16 njalo akukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu. Akukhanye ukukhanya kwethu phambi kwabantu Ukuba babone imisebenzi yenu elungileyo. babone imisebenzi yethu elungile Aze badumise uyihlo wenu osezulwini. bese bedumisa unyazi lwezulu. Okade waziwa ngakho izolo masukwaziwa ngakho namhlanje. Okade waziwa ngakho izolo ukuthi wena unolaka, wena uhamba ebusuku, hayi shintsha. Ngoba phela lapha siyakhona sifuna indlela ekhaya, sisho njalo sihlabele sifuna indlela Verse 4:26. Sengiyacela. Verse 4:26. Thukuthelani ningoni. Ngishayela isipikili ke manje. Kulaba abaxabene iminyaka, amaqhubu eminyaka. Uneqhubu likholwa. Thukuthelani ningenzi njani? Ningoni. Thukuthelani ningoni. Lingashoni ilanga nolaka lwenu. Lingashoni, angeke ngimthethelele mina. Uzoyabala abalizo, ntambama siyenkonzweni. Ningamniki uSathane indawo. Ithi ningamniki uSathane indawo. Oyebayo Ya, angabeseba. ya. Kodwa akasuka khuthale. Asebenze okulungileyo ngezandla zakhe. uNkulunkulu omkhulu wasezulwini, Shembe ingcwele, dwala labadala mthu uzophephela